Timothy kyanga Paul lai khak khatna bungli sin sak mi taklo te himale tunung chiang in mi khen khaten pi mang na kha te le doi te thu hil na lim sakin ginna top sanding ginna atop sanding o chi kha in kichian takin again hi wai tu mizuaw thei lepchia na zia kin a hi wai mizuaw thei te amau sia le pha theina nge a si ka ma hal keu bang a hiu hi kiten khamwa nek ding ante thutak theya ging taten kipa thu ge na san ding a pathian in asiam te nek lo ding a chiu hi pathian thel siam chiteng a hoi ngal a kipa thu ge na san a hi hit nak phot le bangma de lo ding a hi ke hi pathian thu le thum na a hi siang tho a hi hin ta hi Chris Jesu na sem pa hoi hiai te unaw te na sin sak le Chris Jesu na sem pa hoi tak gin na le thu hil na hoi tu tan a na zui thu a vak lian na hi ding hi himale pathian za lo na le tang thu bulbal ni lo te del de ken pathian lim sak ding in ki thu zo in pumpi ki soi zoina aphatwam zeka pathian lim sak na pen tang tonin tua omsa hin na le hong om non ding piak chiam na ani ziakin thil teng tenga aphatwam hi hiai thu amuan huai in alak tuak ma hi huchi in pathian hing imuan ziakin isem gimwa ipang te hi ama mi teng hon dampa hi a aging tate hon dampa hi tuan se hi Timothy hin khwale asin sagna hiai te thupia kinipia in pia in la sin sakin nanaw pan na ko man mu sit ko ma mu sit sakin thuge na tadda na hi na a kha a gin na le sian tho na a ging tu te zui ding he zo in kha ka hong pai ma sia lai sim han thon le thugin lim sakin him nang ma a om thel piak thugien kholna a pia ko pate khut nga ka pathianin nang hon nei sak lim sak lo ken mi teng kianga na photwam ngai na alat theina ding in wai thel te a thanwa min la ki jang zo in nangma le na thu hil a pilwang in wai thel te hi in omgi ge in hu chi bang thel in nangma le na thu za te na hon dam ding hi